Menteri Rangba Bandrab Jaka Sarkar Jala Kasngini Kong Ulakin Taj Wari ka Jingkam Bernard and Marak Bagadan ka Jing Hukum da ka Sarkar Banlet Khandrai ka Farmhouse Jongu Barulakin no Aru Bula Persyang Penban Pelong Politics ya kani Habai Kren Baginong Thok Khobor wa Preston Ulakin Taj Ru Bagadan ka Jing Ai Hukum Menteri Rangba ne ka Sarkar Banlet Khandrai ka ne ka Farmhouse OMDC ka BJP Hakabai day baga jingkam Bernard bau Menteri Rangba ula ai hukumi ki pulit ban siat ya biu ba ben penja klep namar ka jingting yo Menteri Rangba unsha rem haka election ka banwan uba Preston ulong ba kani ka jingkam MDC ka de ka jingkran khlung khna suda i statement ka bar Bernard kum akiu ong ba kani brokhot de ka jingla chief minister namar balai namar puting hana ba election how ar pulai ngatrai kata ka ba namar ba ngong pi upulit unule ya kadun kam claim da yo ya ke input ka babiang kalme yo ke information babiang nak ka daw ngong pi kani kalong tang ban su politicize let's say na kadun ka daw politicize na kalong jong ba ba na susi panong kita namar ba ngong pi problem menambah ka ba upulit ubut ban siat yo utriten man pariam ke balikin wan hakatak po daw pila aktif ko ngita I complain. We are there to protect it. Kenai endal aligri kita ye, ong penman bahan apa, upulit uang berpeniap. I think kata kalau kam kelung kena, kenai ngong pi kan yai kan, ini ya, ke investigation kadang ya cuma, din juga kata ngong pi siapa kiong kong kata. Menong kijing hukum binong no chief minister ne nangane no home minister kata kamdon ini. Kamdon pada nama kopi kamlam ke duty jom polis kolong badle Uba Preston ulong ru bakani ke jing khandra ka de hadin baki pulit kilayo jing tep ka batikana halor ka jing long ktem auria mereka ni ngong pi kamdei ba kolong political kani ngong pi input ka baki pulit kayo kolong ka lalong 101% nak na daw ka reach kasda kagum ke BJP ke kani ke rate ka set up kibla sushna ka government ya IP ngan ong kompote ya kan itu happen ba undai member vice president juga BJP to lada mentakin pus ke police department kelayo pimurong tang made vice president lada UMDC sulen ong tamo lada tang made preston ude deputy sem ngom ong na pisngop kay hamung kata nanga daw ngi na kale government ong IP ya IT free hand ha ka police department ba kin le ya ka bedot kau